Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi namuntlha of course mi ta hikhela hi ta huma ka tihosi ngombe the post mara ku ni le ka yini mara of course hosi ngombe the post ta kha linkiwa na Hlavezo olosi mi xitoko xi le ku deleleni even then from there hi khi hi hundza hi ka Benny Mayengani and also Dr. Sithole, even then emakumu hi ta hi khihetela hi Dr. Joe Shirimane. Ka sunhla of course rati 19 October no hlamala video clip yi nga ku trending strong laha nga mention ko very a ku ri ka Tuvi laniwani le ka Manyangatse and stuff like that. So the main source antuku i mani but I reads tlangeni video clip hi vona ku ndleka yini kahle la Master T. So hey mena manje no mena ka the same clip anamusunga mi yivona kahle la before hi react. Okay hi pfuna hi twa ku ndleka hi liho singo Mr. Boss yimini ile handle ka movha kuna vaseketeri nyana. Okay swi twa ku na munhu loyi ngo hi post mirini album leyi ya n'wina vhele yaleyo the post then ku na munhu nyana mahlweni swi tikomba ku na some sort of a conflict loyi ni nga tivi ku a ku ri conflict ya yini but swi komba ku na conflict yo karhi because ku na loyi a nga ve a tala kumba swa masocha nga byi hosi ngo Mr. Boss ku yi nghena movie swi komba ku na conflict yo karhi la as of they said nghena ni mi famba i instructing maybe a ku na something and then this individual repeated the same words ku mirini album leyi ya n'wina laha Mr. Boss nga swi kombela ka swi nga hi tsakisa but in overall sa yi ngheni movie leswi nga ni hlamusela because a yi ngheni movie na first run phalowini la mara action leyi nga continue yi nga ni hlamarisela ku why even then yi pfula rivanda as you can see yi n'wi kombeta yi ku i nga ni teki video okay. All right, this good. Hi tlhe continue ka ni teke video ni tekela in video ni tlhe yi n'wi rhuketela kwala mi swi twini and stuff like that. So unfortunately I think a ti holo na he olwa ka ku teka video before no hosi ngo Mr. Boss and nga hemba wo hi tlhe hi tsaka mbela makumu la tlhe continue ku nga ni teki video ya kha ku album yini as a vet ni tekela in video. So I unfortunately I'm still context a ku ri yini yo why hosi ngo Mr. Boss a yi kwatsile swi but so video obviously ya recent hikuva hi languta mpahla ya Mr. Boss hi yo leya latest a nga yi xava vhela a yi xavela for ku va the post. So video ya recent ku hava swilo swa khale i mhaka ya recent and stuff like that va yi vona mhaka leyiwa. So Master T rini manje unfortunately hi hava context but swin'wana hi nge swi vhiki ku hosi ngo Mr. Boss yi na history vhele ya violence against the fans so it's not something we can ignore. So ni twa ni tsundzuka leyo duvula a ni faka leyi heta hi section ya yona never ni nga hindi bonana ni nga sela n'wana wukulu ngopfu ne loko hoxa bodlela ro xikotela ri ni ba a ku duvula sweswi. So swi ni tsundzuxe na clip leyi ma village aluxis hey mara ya tika. So I think xa best ku va hosi ngo Mr. Boss yo endla live unfortunately hi nge endli live loko ku ri munhu la ta endla ti-live ta swi twisisa ku context a yi endlise ku yini mara mhaka leyi but loko ri mpela a ku nga na swin'wana swo tika ngopfu than ku a teke video a ni nga voni ku swekesweka data extend yo a threateniwa hi ku twisisa ka mina loko ri a nga na swin'wana a nga swi endla before mi ni twa kahle loko ri a nga ndlangi swin'wana a ku nga zi ku na need yo va a za
a threateniwa like in that way hi ku twisa ka mina and stuff like it's more like ni ndle video la munhu a ku video ya mina yi twisa ku ni to vula loko mi twa yi ri kahle or ni twina ku maybe xota laha na laha so a reds hayi hlavu nga hlavu ya tlha continue vheve ya kha dela hosi ngomisa the post ku swilo leswi hi swi tivaka swi ya kha swi continue mi fika tsala ku music wa vava u ta za u tirhisa swibakele hi ku chava ku hlamusela album ya wena hendoko so swi clear a hlamuseliwa nyimpi ya Ben Mayengani i loko n'wi represent swinene Ben Mayengani leswi ni swi vonaka a se ku rhuketeriwa ka ha ri chingeriwa Ben Mayengani kahle se ku chingeriwa hlavu xi teke ndhawu dimen xi teke ndhawu a hedeleri xi nga na rona loko ti-comments nge hlayi guys video ku ri swi nga lehisa ku swola ku hlala swi nge lungu but yena i le ku hlaseriweni swinene by far ni kha ni cheka ti-comments laha i loko rhuketeriwini u hundzile kokwana Afrika so se ku chingeriwa yena and stuff like that yona by far yi za yi hlamula ya ha ri busy hi swin'wana ha swi tiva yi ta yi kha yi update u nga ri khale hi yona yi ta yi ri ku chingeni ngome swi tivaka yo va busy sweswi so ka swendlo of course ra ti 19 October ku na post yo karhi le Dr Story yi ka fika yi tsala laha so hi fika yi vona yi fika yi tsala yi ku I wish eka Madlanga Commission va vitana na munhu loyi a ngete ku tshuka eku saseka i onhe ngopfu vasesi wa hina va tola mafurha va za va huma mafela ngati makona hayi yona yi na point la phela ku tshuka hi ku saseka munhu un'wana u kuma ku ri diyelo bone din'wana i diyelo bone mara swi nyumisanyana ivi va vitana loyi a nga ti-relationship ku endleriwa vavanuna favor a ta hi byela ku why ku fanele ku hakeriwa vavanuna swilo hinkwaswo why ku fanele ku hakela vavanuna swilo hinkwaswo swi swa heteli ngopfu swona hi tela vumenemene so hi fika hi vona na president yi fika yi vutisa question yi ku mi xavile yindlu and the question leyi mi rhanga phanda yi vutisa ku la yi vutisa endzhaku loko yi chingeni mi nga mi swona vhele yi kombisa ku yindlu leyi nge xavi so yi ta tlhe vutisa hi swo swa yindlu it's more like a yo ku deleleni like in a way yo yi la ku vavisa Dr Story ku swi tikomba na ku ku na ti-issues nyana maybe financial wise so it's more like a yi la ku n'wi vavisa so a va yi twangi mi rhanga phanda va yi twangi hayi swi ke hlamula Dr Story xi ku ina hi maseve yi xave hi tshinya vantshwa hi bakiti ra timongo va yi twanga va yi hlamule mi rhanga phanda va yi hlamula ni swi twa mina na mina ku ni ya ni hlamule hi loko yo byeriwa na mhani ta swi fila so hayi a ridzi mhaka hele nyimpi ya ha ri on ya ha ya mahlweni swi komba na ku Dr Story yi vuye ku vuya hasi yi na phawu hinkwayo as vhele hi swi updateni previously ku yi le ku xaviseni ka yindlu na kwalaha yi kha yi hlamula mi rhanga phanda ni swo loko hayi ya ha ri on so hayi hi leswo ivi eka Dr Joe Chirima mi nga ma hleketa previously some of the fans a va hentini ku dokodela yi fike yi tirha na vana lavantsana mi nga ma hleketa ku na live leya yi ri kona on TikTok and stuff like that hi pfukini kokwani no mina na swo tala just ku yinisa ku na mi rhandza Khehla na ku va hi kombela ngoma ya vakokwani hi December na sweswo ya van'wani va nga swi vula swa timhaka ta ku tirha na lavan'wani lavatsongo a ni na to tala Khehla wa mina just ku mi byela ku na mi rhandza so swi tikomba ku ri step lexi dokodela yi nga ta yi kha yi teka xona tanihileswi hi swi vonaka hinkwenu ku Limpopo Poison yi le ku tsekatsekeni swi tikomba na ku Ben Mayengani a nge vi kona ka project ya Dr Joe a va za va hlangana sweswi I can tell you ku Ben Mayengani a nge se za a va kona ka project ya Dr Joe and se nkarhi wu fambile ni timani 19 October so swi tikomba na ku a nge vi kona by far for now loko ni twa swin'wana hala ni nge hlweli laha because nkarhi wu fambini laha vumenemene nge zi na ha researcha hi to vula sidirayiti ku i kona so ni fike ni vona yi fike yi tsala this post ka swindlo of course ra ti 19 October yi fike yi tsala ku I foresee December yi ku hotohoto yi vekela data link link ya risimu ra n'wana wa yona I think let's just yeah yi vekele link ya risimu ra n'wana wa yona va ha humesanyana tinsimu va ri vambirhi tisingele stuff like that okay so loko hi langutisa laha ni wa vhele exoni hi downloada image leswi ta kota ku va kahle la
Ma swi vona ku ri ku na J John, as you can see, J John, and then on the left side ku na Silica. Silica i producer i producer ya Shamakhombo, ma n'wi tiva hi ye a producer ku Shamakhombo. So hi va vona dokodela va ri na vona va ri vambirhi la, so swi ti kombi na ku maybe vo zama ku va va hinta loko ku nga va na possibility yo va nga tirha na vona. Tanihi swi tiva J John is one of the top artists ka electro, is one of the best, and then hala tlhelo hala wa Silica is one of the best producers ka electro na yena. So you come the best artist na best producer ka side ra mana maka swi kombi na ku yi la ku famba line ya ma 2K in overall. Yi discuss nkoka video leya GB the Caterpillar Man for mhaka leyiwa. So loko la ku kuma more details, you can go and watch this video. Laha in overall conclusion ya mina ku nga ku munhu a endle xi nghenisaka mali leswi ni nga vula swona sweswo, lexi nghenisaka mali a ni xona mundzuku ndleliwa mali vona mhaka leyi. So swi nga va kahle ya hi twa ku J John so far ni twi swi ve kahle loko a tirha na Psycho la swi ri kahle ku a neyo the bengala yo Psycho. So swi nga va fika swi va kahle na le ka loko vo tirha na Dr Joshua man na va Silica a ri ta vona Saba anga tsamna peni vanhu abang tsoni July mali bang ni kamar anga tsamna yona bang tivela ba huma lo ya fambili lo ya sa thangu ni karambe le nga ya usungula kuya kumbe bude dari Sekarang tak apa tak lebih dia mal.